Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. No karinta pamanatsu ing amano ning Ginoo yang kayantabe tamo. Ibus ni na lang yun ring kaya katamong Biblia at niyabe-yabe tamong mamasa, makiramdam at manigaral keniking programang Usapang Biblia. Hello, good afternoon po karing sabla tamong listeners and viewers king kaya katamo pong Facebook especially at live tamo po ngeni for our afternoon's episode na po ini po yung programa ning radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Anong no ka rin makapakiramdaman tamo tungkol king amano ning Ginoo at talakayan pisabyan ding niyeliwang topic o tema tungkol king pamagaral kaniti. Kapin po iniing usapang Biblia. Welcome po king katamong programa at yako po among Jess Layug. Siyempre kayabe ko po din kana kong co-host Kenny King Studio ne po. Abayan nyo ke po. Kayabe ko po ngeni di Brother Aris Clarin, Brother Jeremiah Sawal at Brother Renato Mamukod ne po. At abayan yung kayo po kilib na po ning metong oras sa pamakiramdam, talakayan at kwentuhan. Maya kaurasan po, ako po yung Brother Aris. Akayan tabay po ngayon kaurasan. Kamusta kayo po? Mapali po yung panahon, Yes. iningat tamo po. Maya po oras po, ako po yung Brother Jeremiah. Kita pong sinabi ng Brother Aris talaga mimingat tamo po lalo na ngayon mapaling panahon talaga. Kaya tamo po balo nung nanay malyari mas masanting ita pong mimingat tamo. Maya pa, oras po. Amis na kayo po. Yes. Wala siyang bulas. Tweak One ka. month po. So yan, at yun na kaya naman po yan, bangka nita po. Makirandam tamo po king amano ning apong Ginoo. At ngayon po medyo minalawa kami bagya set up ngayon po Andiyan ikami po kanyan, Emmy pa kanyan balo nang namin kaya kami gawan ni. Surprise! Surprise po. O yan yung bunga na ning mapaling panahon. Okay. Yes, malapit na yung piyesta. Tayo kanyan. Ano preparasyon niyo, Brother Boyet? Tapos 9-day novena masas po ang popong kaya nga mismo nga piyesta. At kayo po tula kami po mo ang dempong kanya ni mani muna ka rin kaya kaming kay misa ilapin din ba yung ordinatary. Pero sabihin mo pa nung naning pagpiesta niyo? Good Shepherd Good po. Shepherd. Ing Maya Yes. Papastol. Uling kempong kay Sunday, Good Shepherd Sunday. Balang, Balang fourth? kabang every fourth Easter Sunday. Okay, good. Siyempre, bago niya mo. O ito po, nung bisa ko po makipamiesta kanyan, king April 13 Brother Boyet. Sunod-sunod lang po kayo din piyesta mo. Kayo Opo, ngayon May. Sunday. Awak ng kain. Yes, Santo May Rosario. wanya kanyan, San Joseph the Worker. Lalo na yung bulan na ning Mayo, talagang full pack kareng fiesta. Kaya po kaya kaming kay fiesta po, papaimbay no ko po kaya kaming kura paro. Kaya Good Shepherd. Di kayo nga Kayo po kaya Good Shepherd.
Markalyata handaya pong may kanito. Makalyapin. Pero I'm sure masaya ka niyan. Yes. Lalo na rin kaya kayong magmisa ngayon for your novena masses, di ba? Nakanak Din kinumbirayo, din kaya katamong bayong mga galing, pari. ne? Magaling lapin Mga mo. galing na biyasala pa, di ba? So, sala na lamo kanyan, din kimbulaon resettlement. Sisira na kami bumbong. Akakit kayo po mag-post si Brother Boyet every novena mass. Post na po. Basta tretang picture-picture, milalakoyan. Yes. Ang greeting misa. Oo. Okay. So, nung ating kayo pong muling i-share mo naman, pwede yung pong i-text ka rin kaya katambo pong numbers. Kaya pong smart 0918-351-8282 at kaya pong kaya katamong Sun Cellular 0942-357-4268. Pwede kayo rin pong mag-share ka rin kayong greetings, comments o mensahe po o nung ating kayo pong buring ikutang karing numerong aren. At makanyan mo naman po king katamong YouTube live o subscribe po yung katamong YouTube channel ang makilag yung ASF Radio Station 91.9 FM. O kaya i-search po yung www.youtube.com/C/ASF Radio Station 919 FM. At king katamong Facebook live po o like at share yung katamong Facebook page ang makilag yung Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM o kaya i-search po yung at official.asf radio. Akitula naman po din katamong milabasang episodes at pakibanggit nyo na rin po inke kayong parokyang kabibilangan Bankanita Dinantayang Maya Paoras inke kayong parokya. Of course, magsilbiya rin pong i-follow inke katamo pong Twitter account, inke katamo pong username, yapin po ini po at radio_ASF. O kaya naman po, paintunan niya mo po ing DWBL 91.9 Bright FM. At inke katamo pong Instagram account, inke katamo pong username, yapin po ing at ASF Radios. For advertisement po, you may send your inquiries at asf.radio.mktj@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Archdiocese Tamu, malyari pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871. Ulitan kayo po, 0905-319-4871 ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat at ipamalitataya ka ring aliwa pang tao at itamong radyo ang makasap king katamong biyay kasalpantayanan Bankanita, lalo pang dakal din kakatamong kakaluguran. Okay, so pisundo-sundo tayo pong suporta ng kakatampo pong radio station po. po. So sana po retang advertisements, dakal na po rin kakatamong sponsors. Ulim po maragulya ayambag yung kakatamong radio station, especially yung kakatamong pamag-evangelize. At dakalya po sana ayayabot pa ining kakatamong istasyon, bantalakwas lang dakala pa bababalo at lumalam kasalpantayanan din kakatamong talapakiramdam ne po. Siyempre po, dakal pong salamat. Yes. Okay. So, bayo tamo setup ngayon penene. Uling medyo karug-karug niya kanina ni Brother Boy. Okay. Same here. Wow. So, uling at yung tamo ngayon, ikim panahon na ng pangasubling mebye, no? Yes, Easter season. So, mag-change season tamo naman. Kingkakatamong programang Usapang Biblia from Season 4. Season 4 tamang yan, kaya tamilabas pala, anuno ka rin, di kaya katamong telakayan, yapin ding balang chapter, no? Yes, ma'am. Daring apat ebanghelyo. So of course, we are referring to the Gospel of Mark, the Gospel of Matthew, the Gospel of Luke, and the Gospel of John. At ngayon naman, kinkikatamo pong episode today and succeeding episodes pa po, kinkikatamong bayong season, po, dinantala pong pansin for our season 5, yapin po ding parables of Jesus. So very interesting din pong talimhaga. O sandala naman pong talimhaga din parables arenin. Ila rin kaya katamong pisabyan at pag-aralan, tigunaman, kaniting bayong season. Po. At sikapan tala pong talakayan tunggal-tunggal. Nung baloy po, baluan tamo, karang synoptic gospels, at ang sinabi ko na din, Matthew, Mark, Luke, of course, alayo dyan, kayabi dyan, karening synoptic gospels,
Balyo, there are about more than 30 parables, no? Nung bilangan tala rin, eh. At nung yabe tala po rin ang ausan tamong proverbial expressions, ne? Pwedeng miras lang hanggang 60, ne? Dening parables Double rin, na eh. po mo. Okay? Nakalda pala. Yes, so tsaka very interesting po ang ring parables, no? Very attractive la karing anak, ne? Yes, What basta mo. kwento mga niyan. Maging attentive la at interesado la din kay katamong mamasa ne po. At medyo magtaka kayo. At ay may banggit ng ebanghelyo ng John, no, when it comes to parables, no. Uling king ebanghelyo ng San Juan, ay gagamit parables, ne. John, uling instead na parables la ring gagamitan na, yung gagamitan na yapin dering signs, yatang tanda, or yatang miracles taman duwan na kanita ne po. At why? Uling in focus na ng teaching ng Jesus in the Gospel of John is more on his identity, no? At king kayang makapasubaling relasyon king kayang iba. So yung pindetang miracles, detang signs na atsukang dyan, they point to the identity of Jesus, ne? So nanula ring parables, no? So nung tatalakayan tala din, dapat maging malinaw mo naman nung naning buri na sabihan ng parable. Halimbawa, ika, Brother Jeremiah, ne? Potandam naman may ing word na parable. Tano mo itang agad lulub king isip mo. Among kakupatse daramdaman kay parable itang makapulot ka masanting kay aral ka rin. Mhm. Ne iya mo makapulot nung aliwa i-apply rin king vieta mo. Mhm. Yapin deta yung mumunang lulub king kay kumong king isip ko. Mhm. Tayo ka, Brother Aris. Same with Brother Jeremiah po. Siyempre, lalo po ding children, lalo po, mahilig lang yung kwento. And then they reflect kung nano malyari, and then they can adopt for that learnings from that book or certain parable mo. Mhm. Brother Boyet, ba pamasaya ang Biblia ini? Ako naman po mo, yung panalayo ka rin nga parables, meting yung way nung mga nanong i-Jesus ating yung buring sabyan, dala ni king metong akwento para mas nung misa nung ika makatawli ka mas malagwaming Ay, intindihan. dyan nung nanitang buring nang ipayabot kay Jesus Christ. Yeah. So, you are right in saying na Jesus mismo gagamit siyang parables, especially king kayang pamanlaro, no, in his teaching, king kayang public ministry. So, and I can imagine Jesus, he is really a very good storyteller. Ne? Wala, mayapong ang buot. David, ne? Patang magkwento yan. Talagang makapangangakaw. Tang buri mo, damdaman mo nga, tang kayang kukwento. Ne? And you feel so interested. So, gagamit siyang kwento, no, Jesus, or illustrations, no, at detiaw talang parables, no. And I don't know, there's something unique, no, in them that made them stand out din yung parables sereni. At at first glance bala mo ordinaryo lang kwento no, simpleng kwento. At gagamitan no rening parables mo naman Jesus to influence, no, and challenge the thinking of ordinary audience. Kay balong ka simple mong istorya tingkay wala mo shake na kay Yes, opo. papaisipan na ka Kabaldugan. Wow. Opo. Bangkanta manakit langaliwang panlalawi mo naman, no? At tungkol mo naman king kayarianan ni nga pong yun, no? So, dening parables sa rin, they give us fresh perspective on Jesus' ministry and understanding that God offers, no? Nung napansinan nyo, dening parables sa rin, they are short allegorical stories, no? Sabi natin nan din kay mamiyalang lesson, no? They are designed to teach the truth, katutuan, no? Pwede mo namang retang religious principles or moral lessons, Yes. di ba? Moral lessons. At karening parables ng Jesus, gagamit siyang elements from everyday life. Yapin, nung napansinan nyo, no? Basta tunano mo yung atsuking paligid, ne? At mag-start ka rin, ne? Gamitan no reta, incorporating kayang mismong pamagkwento, no? Mga nita mo ating yung idea na kwento parables that would yield a lot of meaningful lessons, no? Kaya mo karing audience, no? Bani payabot na karing makiramdam kaya itang malalama mensahe. Okay? And if you remember king public ministry ng Jesus, no?
dakalya naman ay encounter may liwang grupo, no? Halimbawa, nanulat ang grupo nga encounter ng Jesus. Do you remember? Tatandaan niyo po, nanulat ang grupo nga rin na madalas o kaya kakatalamitam na po at ang manaralya po at ang makipagsalita ya. Nino rin yung grupo nga rin. Halimbawa, ding Fariseo, di ba? O ding mismong alagad na. So, these are group of people, no? Then, yung makiramdam kaya. So, this crowd of strangers, halimbawa, no? At pakirapanungan Jesus deti at gagamit siyang stories karela. Gagamit siyang miyayaliwang images like, halimbawa, na nangakakit kim paligid, then tanaman, then yung vines, no? Or rembutol, ano pa, rain sowers, o workers, o yung makanyan. So, dakal ka rin talimhaga. Coins din, man. Yeah, makanyan. Perlas, di ba? Sa Yeah. mong deng tao. Mhm. Deng mismong tao ilang gagawa ng halimbawa. Yung masakit mo. Sakit. Okay. So, dakal ka rin talimhaga ng Jesus, they touched on familiar themes like love, no? Forgiveness, no? And God's kingdom mo naman, kayarihanan ng Diyos, no? Nga pong yun, no? Prayer on redemption and even yung end times, ne? Yes. Tungkol king katapusan. Okay? So, again, they are simple stories but they illustrate a more profound, valuable moral lesson. Ne? So, nung talakayan tala, masalese, miya masamas din ng parable sa reni, at yung tamong awsa na simple parable. No? Generally, they are short. Makuyad lamo, simple lamo. Ne? Pero, they represent a picture within a story. No? Halimbawa, itang parable of the lost sheep. Bali yes, siguro ito, ne? Nanita tungkol keng parable of the lost sheep. Tayo kung may wala itang kay Meto Metong, likwa na larening 99 na Jesus, hindi itong pen ito namin. Jesus Christ. Actually, at lulang sunod-sunod dito, ne? Lost sheep, lost coin, ne? Kapapaytang prodigal son. Lost son, di ba? Lost Di ba? Yeah. So, yapin niya ang tamong simple parables dito, ne? Pero another type, yapin tang ang tamong narrative parable. Kasi atin, minsan, may itong yamong simpleng short kay, ne? Parable. Pero atin mo naman ta medyo makaba-kaba, no? Narrative form, no? And this is a dramatic story at medyo makabaya, no? Halimbawa, yapining the parable of the Good Samaritan. No? Puwatang basa na talagang mag-enjoy ka naman. Kaning istorya na ning Good Samaritan. And we draw a lot of lessons from this, no? So, ikaw inungkot nanda kayo, nanula mo ret ang common parable sa balo yun, no? Brother Jeremiah. Yako po mong itang parable na itang malating butol na niya kasita mo. The mustard seed. Mustard seed. Nung kay niya po nung lawentayan niya mong kalatita. Pero po tang di nagulya napin po mita na niya di nagulya. Maragulya pa lang kay ni, maragulyang tanaman. Ini king kaya katamong biye, ingay ganaganangan magbisa king malati. Apo pang importante la deta aliwa mo itang kabud maragol. Ngini etala kakalingwan detang kakita mo na dengeta papansinan syempre detang taong malatine nakakita mo king bieta mo. Deta pala makapag-contribute la mo rin king bieta mo. Yapin importante tamongan. Yapin iting yalala ko mo. Yapin tayo itang agad tanam. Yes mo. Itang you can easily imagine it, ne? That's why it's not easy to forget it, no? At palagi tayong agaganaka, ne? And we understand the value of it, no? Brother Aris. Huwag na ako lalawot. Ening topic tangin, siyempre mong binasa. Oh, yeah. Tapos ining talimaga tungkol king pareset, yung talampangin. Okay. So, Wata pisabihan tayo kanya yun din. No? Ako naman mong itang sasalpag kay Bini. Na dining kay The sower. Bini mo, The parable of- ilog pala ka rin alawang klaseng gabo. Ating
ating makay batu, ating makay dikot, ating matabangkay gabon. Yeah. Ito maning kaya ko, puri ko mong. So, potong basan tayo ing ebanghelyo, lalo na karing synoptic gospels, talaga asno king karakal din. Ating pa itang parable of the unforgiving servant, di ba? Patitang meto nga kakaluguran na kakatok at midnight. Ne? So, and even the parable of the rich man and Lazarus. Marakal na rin, no? And I think even itang salt of the earth, it's Yes. also a parable ng papaytang new wine, old skin, no? These are also considered as parables, no? Aliwa mo itang complete, detalyadong istorya, no? Even those little, small, short parables, no? Akit tamo king ebanghelyo. Style lang kwento kasi no? Kasi mas masagali dong tandaan, lalo na karing anak and ordinary people, no? At masaguli ang mitatanam king isip gagamit siyang ordinaryong bagay that are accessible to people during that time. Nanula pa itang accessible bagay like asin, di ba? Na magagamit siya palagi kimbalay, di ba? Tinape, no? Ding tupa, tang sober, no? Tang bini, no? Bini at aliwa pa. So, oren na rin gagamitan ng Jesus, ban ipasya kitang malalam at makalangit, no? Katutuan. So, they are really rich in meaning, no? Po, tas sigurong kukwento nung Jesus din no? Po, tang pigunamon mula, ning kaya mituturan ka rin, di ba? Daramdaman kay kantay Bishop ang buo, sabihan na, may bukol ang parable nga na, may bukol ang parable. Kasi Denny, simpleng kwento lang mo, pero malakas ladatang, di ba? Atin lang patama. Imbis hanggang aliwa manikang, eman direkta kaya ka, pero potang daman mo la rin, sometimes you are also being touched, no, by this, no. So potang pisasabihan da rin tao yung tungkol kay ministry ng Jesus. Well, it is easy to focus on His miracles, ne? Kasi oren din ka also, very interesting la naman ding miracles ng Jesus, no? But one of the most exciting things about His ministry, yapin ing kayang teaching style. Kasi teacher ika yung teacher yung elementary, high school, college, ne? Wata mamaya lang illustration, di ba? Masaguli kay katamon na aintindihan tala. Pare mo naman kay pari mo. Mag-homily. Yeah. Kanya lang ay, halimbawa. Opo. At tadanan ko po kanita mong yung may tinuro ko king San Guillermo Archdiocesan School. Tinuro ko ka rin from grade school to high school. So yapin mo naman ding tuturo ko ka rin estudyante. Kasi kanita tinuro ka ta religion religion subject Imagine itang kainan itang pamanuro aliwaliwala level. Ding high school, aliwala approach. Ding grade school, aliwala approach. Lalo na ding peka anak. Peka anak na ituro mo. Makanan mong yapse karelay. Ding amano ni nga pong Ginoo. Makanan ding akilala. Medyo aliwa talaga. Pero karetang kay nga rin, karing makanya na bagay na parable na, mas aintindihan da. Kasi itang aldo dang pamibiyebye, pagdaanan da. Popang very simple lah talaga na intindihan. Pero lalo detang wordings da. Sagdi aqua mo nung nanay taburin sabihan. Inyapin masanting margulya sao kaya katamo ding makanya na bagay mo. Well, at first wala mo mababaw lang mo minsan pero as you reflect on them, no, you will find more meanings and rich interpretations karening parable sa reni. At saka aliwaliwala man interpretation pero makabaldugan da. Aliwaliwata mo okay, syempre potang sabihan do kaya katama liwaliwata mo isipan pero maging makabaldugan dahil sinabi mo mong namituturan tamo ketang kasi siguro atin tamong bagay na akakalingwan king sarili tamo na dapat hindi palinggawan tamo na dapat pala maging magana ka tamo na dapat ilako itang bagay na makasanting yapin masanting na talaga din mo Ako nang po actually ing pong ken kung kaya ko muna pansarili ko po ken potang i Jesus mang when tuya pong kay parables bala mo
kakayanin mo nga. Generalize na, mag-mention ng kay lagyo. Ngayon, at yun naambo ko kaya kanong miturang ko, anong liga kareta, Kaya mo, bilang pong katekista mo naman, masanting talagang peka masanting approach para ako may attention Estudyante, magkwento ka karela. Yan yung Magkwento ka balita. karela, even manimbento kang kwento, as long na ita related dyan kitang kaya kang kay topic mo. Yes, yes. Oh. Tapos ako naman mong, during my college, ko pala simba actually that time. Mhm. And then I was actually, apply here in this radio. And then every day, may mas po dito lagi. And then through the, words of the priest, the word of the God, through the homily mo, kang kwento da ring pari. Mhm. Araramdaman ko yung kaya mo. Kang reality na kamilyaring antita, I observe ko ito. Tapos po, iba yung pakiram, makatouch mo. Tatouch na kanita da ring alimbawa da for their homily mo. Araramdaman ko itang kaya mo Mhm. Kakaiba There's a deeper level when it comes to kapag mag-homily ng pari. She shared the kwento, the experiences. And then, you get absurd things po. Yes. Okay. So you see talagang wala mo yung visual aids or basta metong kareng style ng Jesus yan. No? Baka nito mas ma-facilitate itang pamipayabot king mensahin na karentao. No? At so gagamit siyang parables and these are simple stories that are intended to impart spiritual moral lessons. No? Sabi na San Marcos, he did not say anything to them without using a parable. So, wala talagang malimit itang kayang pamanggamit ka rening talimhagang nga renin. Okay? So, Jesus often used parables to teach people and to make a point. Di ba? Actually, dening talimhagang areni, these are Jewish styles of storytelling. Bago may Jesus Hudyo yan naman, di ba? And hangul lang mismo kitang aldo-aldo ng pamibiyebye. And then minsan, they contain some elements that are strange and unusual, di ba? So, magagamit lamang naman to illustrate or compare ideas, no? Then kabaldugan da rin, nang minsan, makaing obvious. Pero sabi ko pinandin, they challenge us, no? They challenge us to think more deeply about issues, no? Uling hangul ka ring aldo-aldong karanasan, it would seem that Jesus used them in order to make it easier for his listeners to understand his message, no? Pero nung basan tayo ang Ebanghelyo ng San Matthew, itang chapter 13 verses 10 to 17, akit mo na Jesus, he did not expect people to understand what he was saying. Na minsan, mamaya yung parable, pero agad-agad ay tindihan. Then, kayang listeners, no? At nung kimpalagay mo, king mo munang glance, king parable, balo mo ni agad, chances are, you will miss the point. Yes. Balang mo, gunam-gunaman tayo naman. Balang po mong parati may babasa ng babasa niyan. Bakit ta akwame talaga yung buri ng sabihan. Correct. Makanita yan. Sabi ko pinatang rich in meaning, ne? Opo. Okay? And you begin to think more deeply about the meaning of the parable, no? At oiting gold ng bakit atin parable, no? And sabi dapin parables raise more questions than answers. Raise more questions than answers. Okay. So bayo tamo isundo ining kay katamong discussion, no? Okay, nanong atin tamo pa mong dita ka break kanini, Yes, no? mo. Pwede kayo pong mangutang at mag-text kay kami pong text line numbers or mag-comments o mag-share po. Para po king Smart, 0918-351-8282. Para king Sun, 0942-357-4268. Type yan mo po yung kayong greetings, mensahe, comments po. Kaya ba yung kayong lagyu at address ba ma-recognize ko po. Okay, so isundo tayo po yung katamong kwentuhan. Kaya rin na po aning mapila na paganaka ating kantang Mayap ing Pasalamat by Don Mauro and Nilo G. Nukog. ibabalik ya pa po ing Usapang Biblia. Kalugurang mong kapatid, mabiyak ko kay kayo ing Maya Paworas at Happy Easter kay kayo ngan. Ing Ginoo sinubli ang mebye, ing Ginoo mabiyaya,
inginu ene matepa si bayo. Banwa-banwa ing mabilugasan ti iglesia, papasag na iting katutuan king biyena. Ating kapagmasusyan king kapiesana ni pamanyabli ng mebye ng ginutamong mipaku at mete king krus, yung pekataluktukana, yung pamagmasusi at pamipasyag king pamagligtas sa depatanin ng Diyos kapamilatan ng ginutang Yesu Kristo. Mananunasan ang kakatang kapagmasusyan king banwang iti, king kapiestana ni pamanyabli ng mebye ng ginu, gisi nga nakatang kasalpantayanan, at lalo ng palablaban ng lugod ng Diyos karing puso tama. Huling bukod mong ng lugod ng Diyos, yung na malyaring pututan o patuknangan ng kamatayan at kasalanan. At kabang babayo tala at pasariwan, din pangako tamo king binyag. Agatanda kayo naman, ibayo tamo naman at pasariwan, yung pangako tamong bibiyebye king lugod na ng ginong sinubling bebye. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayan tutu. Higpa, ampon ni anak, ampon ni Espiritu Santo. Amen. Happy Easter po kay kayo men. Salamat ko, kinuha ka sa
mayupayang Ginoo. Tapat talugod ng alang kupas, iyang nalampatanan kung nagkas. Si kananing toro yang binyemo, maglapo tulay ang pikalog mo. Simbot mula rin ka kung kalaban, ingkulis at nakakulangan din tutumaya. Ing pasalamat ko king matasat mayupayang Ginoo. Tapat talugod ng alang kupas, iyang alampatanan kung agkas. Ding malungabong lang anting palma, anting sendrong Libano dagulan, king banala templong itanamlan. Tumwala man mapiesa diwala, tutumaya. Ing pasalamat ko king matasat mayupayang Ginoo. Tapat talukod ng alang kupas, iyang alampatanan kung nagkas. Magbalik ya po ing usapang Biblia at dimdam tayo po ing kantang Mayap ing Pasalamat by Don Mauro and Nilo Ginoco. Pasibay po nung bisa ko pong mangutang mamayang comments o greetings. Malyari ko pong mag-text kay kami para po king Smart 0918-351-8282. Para po king Sun 0942-357-4268. At king kakta mo pong Facebook page. Okay, so thank you very much, Brother Aris. And again, welcome po king kakatamong second part of our episode this afternoon. King kakatamo pong programang Usapang Biblia niyo po. At nandin, pisabihan tayo in tungkol king talimhaga or ausen tamong parable. Ne? And these are short stories na ating lesson na impart, especially karing kakatamong audience, no? At syempre, yung kakatamong second part ini, mamilita mong metong parable, no? Yes. From the Gospels, na kakatamong talakayan, na kakatamong pipag-share, no? Pisabyan. At una tam Kenny, pinitang favorite ng Brother Aris, no? Sinabi na nandin, itang talimhaga tungkol King Pariseo at King Talapan Ningil Buwis, ne po. So, ngayon po, lukluk ko pa mo po king kaya kayong pwesto at pakiramdaman tayo po ining short parable ini nabasa na kikatamong Brother Aris ne po. Ing talimhaga tungkol king Pariseo at king Talapan Ningil Buwis. Selita niya naman iting talimhaga karing taong tutungge mayap king sarili da at maninsulto naman karing aliwa. Nga na ating aduang lalaking menik king templo ban manalangin. Ing metong Pariseo ya at ing metong naman Talapan Ningil yang buwis. Tinalakad ya ing Pariseo at nga nang menalangin king sarili na. O Diyos, pasalamat ko keka king era ko kalupa ding aliwang tao. E kumapanako, e kumapamirayit, e kumapangalugod, o kalupa na ning Talapan Ningil buwis ay ni. Makatudwa kung parominggong mag-ayuno ko,
Ibabye ko keka ing kapulong dake na ning sablang panakitan ko. O ning makatalakad yang marayo ing talapan yung ilbuis. Eyaman bisang matna banwa, nune durugdugan ne ing salo na at sasabyan na, O Diyos, malunos ka kanako, metong kung makasalanan, sasabyan ko ke kayo nga ng Jesus. Ing lalaking iti yaing minuling me kilalang banal, arap ning Diyos. At aliway tang metong uling ing ninumang mitatasking sarili na mibabaya at ing ninumang magpakumbaba mitasyo. Okay na po. Okay, so dimdam tayo po itong kakatamong parable na kakatamong feature this afternoon. Yung kakatamong episode, no? The parable of the Pharisee and the tax collector. Ne? Basa tayo po yan king Ebanghelyo ng San Lucas, chapter 18 verses 9 to 14. Ne po. And nung napansin nyo, di na nakatamong wala mo attitudes or disposition in relation to prayer. Ne? So akita mo itang distinction between these two individuals, no? Itang metong Pharisee, ing metong talapanyigil namang buwis. Ne? Of course, kin pamanalangin, matutulay nga pong Ginoo, potang impanalangin tamo, manibatan kin kaya katamong puso, di ba? Nating abing kapakumbaban, no? Naburini nga pong Ginoo, tang mayabang, tang lalawentalang malatiri nga liwa, uli mong matas lalawe king sarili da, ne? May kakakarapatan na lang lawendalang mababa, detang aliwa. Minsan, ing kayabang nan ay ni, ne? May dadala paking panalangin, which is not good, ne? And nung lawentaya, king mumunang lawe, ne? Ining Pharisee, bala mo, lulto yung maganakain. Ne? Imagine, pasalamat siya king apong Ginoo, di ba? Oh. Ay ba't lalat-lat na itang adwayang beses magayuno, every week, ne? So ikatamo pin, adwang beses mo, kimpawanwa, inganyawara na sa iglesia, ne? Ban mag-fasting, tapa agagampanan, di ba? So ining Pharisee, mamiyaya namang itang ausandang ikapu, no? Itang tithing, no? Iba't ka ring pupul na. So nung halimbawa, may nakita niyang 5,000, magkano yung antat? 20% na nita, libo, ne? Ibiyena para king Diyos. What? 20% ang ikapu, no? So, mayap deman sana. Ne? O, din kasuma pagmataya, di ba? Ing lawin na karingaliwa, ito, swapang, matako, mapanako, at bala mo yamoy mayap, ding aliwa, marokola, di ba? So, po ating kayong observe pang kay Ken in relation to what we have just heard, no? Kening parable ini. Ako mong, kening kay parables, ating kung nikit kening na adwalang klaseng manalangin po na. Ining kay metong, pala mo, pegmayabang na king apong Ginoo ining kayang gagawa na, at masyado niyang tinas-ing kayang sarili. So, pala mo iyamihan di kayang apong Ginoo niya, linawin na ing kayang sarili. At aluwaing apong Ginoo. Actually, ing apong Ginoo, akakit ng mga yan, balo na nung naniing gawan tamo. Ing mata na ning apong Ginoo, hanapin managlusya ang kanyang puso. Kaya katamong pilubluban. Balo na ne. So, tinasning kayang sarili, aluway tang intention na niya may nga diya para mo yung Diyos, pasalamata niya, purya niya, ali, para itasning kayang sarili na. Mong, kaya ni, akit ko rin tanga, anyapin, ini naman kayo metong naman, ikit mo talagang ing kayang salo na, dugduganing salo na, tainting yang manalangin. Yaman mo, makaya nakanuking kay bano mo. Talagang aminana ing kayang kasalanan. At keni ikit mo nung tiniya kailangan ing apong Ginoo. Kailangan ing apong Ginoo keni makanyan mo. Anya anapin, pohota ka nung mga dita mo, kit mo ang kanyang kababan mo. So itang Pharisee, lupang yan kailangan ng apong Ginoo. Kasi tinasning kayang kay sarili na Nemong ne. So, ito ing akagi ko, adwalang klaseng manalangin kaya na ela pareho intention. Ining meron talagang kaya, hindi man talagang mga didagdagan siya na at balo na kailangan niya ingapong Ginoo. Iniping metong, ing sarili na, yang ikit na.
Tsaka o ita pinpin, men small ya po. Wala mo meging kaya pa judgmental ya pa. Yes. Pagkaya niya pa yung kaya. Yeah. Yabi ng Kahit ang durugduganing salo na. Sabihan, Diyos ko, malunos ka na ako mertong kung makasalanan. So, tang acceptance na itang Yes. kayang Acceptance. kakulangan nito pamikasalan eh. Anya pinanap yung po, tang mga di ka, isubmit mo kay nga po yun. Surrender. Yapi naman mas may tulay ang Diyos kitang panalangin Wala. nitang taong makasalanan kaysa kitang parisay yung mipnong hangin, mipnong yabang. At nung burita maging katanggap-tanggap yung panalangin tamo, kailangan tabya sa tamong magpakumbaba. Opo. Di Anya ba? bang, ating kung tindang mo naman, di ba, nang Jesus, sasamban nyo waring labi, dapat din puso yun. Yes. Mga rayula ka na. Mhm. Mm-mm. Yes. Dapat talaga po manalangin, mga di, time team ken puso. Ya pinitang metong muna man mong. Nung sasambit lan miya mo, sasabihan miya mo, king salita mo. Pero may panandaman, baalaya rin kwenta itang pangadi mo ita. Kanya keta ketang tax collector, ing salo na durugdugan ing salo na. Pepal to na time team, ba't king puso, ing panalangin na, ing pangadi na. Pero itang metong, ba, sasabihan na, balta natural mong mga di, kalupa na mo detang poche mga di tamong, di nga liwa, mga di rosaryo, mga di lang kay, kabudala mo sasabihan, pero eda naman panandaman, eda balo no na ano itang kabalduganan itang pangadyan do. Nya pinsabi napin mong, di ba, pache mga di tamo ana, mas masanting, king kaya katamong sariling amano. Namani ba talaga king puso tamo? Right. Tsaka po at ang mga di, naman kailang magpa-impress ka. Oo, Kingapong gano'n eh. Kasi balo Sabi na. na ping baler boy at balo na naman nung nanay chiki pilubluban tamon eh. At tala tamong asa likod kaya and he just wants us to be real. Tutu. Pingarapan na rin nga pong gano'n. For me, kana ako mong ingabol yan ko kening parabola, ing mensahe na ing kalulugdan ning Diyos, ing mapagkumbaba, king arapan na. Bakit mong, para kana ako mong ing Diyos, bukas siya kikatamongan, ing puso na, para kikatamongan, ing braso na para yakapan tamo. E napulaluin kung makasalanan tamo, nung nilaluin na yung puso tamong mapagkumbaba. Mamin king kasalanan tamo po at manyawad, tawad kayo. Kalupan na po ning maniningil buwis mong, lumapit tamo kayo at magtapat kayo. Lagi ya po bukas yung puso ng Diyos para pakiramdaman tamo karing inahing tamo king biye. Basta po, wag tamo pong magmatas kalupad na ring parisay. Yes. At ining pariseo ne mintayapin sana karinting templo pero ene man talagang may nalangin, di ba? Kay maliliyari mo ta kimpisamban mo ta karing places of prayer ne pero you are not really actually praying ne. Ing kasabi na liwa ing Diyos no na ing sarili na. Ne? Nung apansinan niyo po tang manalangin niya, puro namong ako. Apansinan niyo yan. Opo, alaman ketang kareng taong masakitan alay masasabihan makanyan. Okay kam dengan kakilala ko pong makanyan alay man sasabihan. Mga liwa puros ngan kayo. Sana pekidake na ladetang detang kapatid ako bediya mo rin na pangadikula na magbayo la ugali. Kita po, puros ngan kayo. Ang galimang beses yata. At saka mo, ikit ko kaya ba mo pa magparangalan mo itong gaya na nga ito, tigawa. So the focus is on the self and not on God, no? Itang attitude na my will be done. Aliwa itang thy will be done, di ba? Pupurianin kayang sarili, babat ng sarili ng bangko, pangalandakanin kang kayapana, no? He praised himself and he even compared himself karening aliwa at ketang tax collector, di ba? So ito, linawin nating mababay ning kaya ng manalangin na tax collector, pero talagang burimeng itasing sarili. Ala na kang pakialam, no? Ang giyang lawin mo pang mababading ka para mong tao because you want to really put yourself king pedestal na, no? Even at the expense of other people. Feeling mo mas mayap ka karela. No. Now, lawin tani man siguro itang
pamiyaliwaning Pariseo ketang collector, kening tax collector ne. So nung apansin nyo ketang katamong may basang parable lang din nung yung Pariseo migrelaya king kayang sariling upaya no. At dapat ining tax collector naman he relied on God's mercy and compassion no. Kilala na talaga itang kayang kakulangan and he recognized that he was a sinner amang kailangan king pakalulu na ningapong Ginoo. Ining Pariseo mabulaklak yung magsalita masyado yung marakal sa sabyan at mekad buri na namang siguro damdaman daring tao na napuryande samantalang ining tax collector itapin durugduganing saluna and he was even praying awkwardly but he was sincere. Yes. No? Tapin, durugduganing saluna, meaning, aware yaking gawa ng pamikasala. And he prayed, no? Itapin, Diyos, malunos ka kanako, metong ko makasalanan. Yes. Okay? So it is always important to stay humble and true in our prayers, no? Aliway tang pangalantaran tayong kakatamong sarili, ing Diyos yung sukat kilalanan at puriyan tamo, di ba? Kasi nang kayo mong ating tao nang kayo, andiyan ngayon basta mamiya niya among sap yang kahit pisamban makanyan. Wala mo to makanyan mo bala mo wari ing galigtasan bala mo wari asali men pera makanyan. Yeah. Sabi dapin ng manalangin tamo, this can be expressed in different ways mo rin Pero yung peka iyamot na niti at yung kilub, no, king puso. At po tama na kitang mga di, of course, we see their external gestures, di ba? Nanulat ang kakagit tamang gestures king pa mga di, ating makalukulok, ating makatalakad, ating makaduko, ating makasakab. And we only see ating exterior aspects sa rin, etaman balo nung naning sasabihan daking nga pong Ginoo, naning panalangin daking Diyos, at etamo rin balo nung naning pakibat na ning Diyos karela, di ba? But in a way, balo tamo, nating malilyari. No? There's something deeper that is happening or taking place. No? Ating tao na potang akit tala, ma-inspire tamong mga di ba? Because we know na tutula, ketang karelang dapat pamanga dingita. And they are really serious and sincere. Inyaring, I can imagine, dening alagad ng Jesus po tang akakit ding mga de. There's something in Jesus na magigsud, nyapin dening alagad, talagang kukot nande, di ba? Nung makananong ing manalangin, no? They were asking Jesus how to pray because they were inspired, no? So, like kening talimhaga, tamong pisasabihan, well, two men were praying in the temple, metong Pariseo, metong talapan yung ilpis, ing Pariseo mapangadiya talaga, uling malimit laking templo din, di ba, Pariseo? Kaya ba tutukila pa ka rin kautusan din, no? Very strict la. Samantalang yun yung tax collector, dishonest, makasalanan, no? Kaya pa mong tindig na posture na kipamanalangin. Pareho. Kasi ining Pariseo makatalakad na makatasya buntok, no? Prim and proper, datang na. Pero ining tax collector naman, makadukuya. Dudugdugan ni salo na. Pero, ing parable lang ini, buri na mas lumawe tamo nung naning malilyari king puso, no? Ing puso na yung metong atao more than the external appearances, di ba? And then, metong pa sigurong lawentam kenitang ini Pariseo convinced niya Convinced siya na alayang gewang marok. Metong yung maya pataw, hindi ka paniwala na, no? Iting kakakit na kay sarili na parati. Hanggang may kasalaya para kaya siguro waliya. Uning parati ang mga di, parati nga tsuka rin at mameya po. Mameya po, kaya itang nanong atanggap na. Yan, nung kakaba rin yung listahan ng kayong spiritual achievements, no? Okay? Which is good naman, no, Lawenne? Kasi maminto naman, Kaso itang attitude na, yung mali, no? Because he wrongly concludes that he deserves God's blessings, no? Wala mo mintaya king templo ban saluran ding rewards, no? Yan naming mayap, at dingaliwa, marokula. Okay? So, lalawin ng mababa, ding kalup, of course, kalupan na nitang tax collector. So, patsay makanya ning lawem mo ka rin aliwa at matas yung lawem ka sarili mo. That leads to pride. Inya nung lawem may inner attitude na ning Phariseo, the more that we should not imitate him. No? Okay? So, siguro, kita mo naman Kenny na inglintong bala mo
mag-rasya at kaaya-aya king lawin na rin nga pong Ginoo aliwa man tang Pharisee. Opo. Itang tax Tax collector. collector. Okay? Of course, naman ni-reject ni nga pong Ginoo itang Pharisee. Ano Ne? niya po? Okay? Nang milyari makanya kasi naman talaga manyawad. Okay? Naman manyawad sa king nga pong Ginoo ning Pharisee. Okay? At yung kababana naman nitang Phariseo, it may look like a disadvantage kaya inyang mumuna. Pero yang linto importanteng katangian na pong kalidad na. Yang memyang dalan ban may buklat siya pakaluluing Diyos para kaya. Okay? So he was justified. Why? Uling, biyasa yang magpakumbaba. No? He humbly prayed for mercy. No? Nung itang Pariseo, linawin na itang pamanalangin na gagawan as a way to be exalted. Bantamitas mo, ining tax collector, alaman king isip na ita. No? He simply wants to approach God in humility. No? Kailangan na ing Diyos, aliwa ing sarili na. So, siguro, I think, masanting mo namang lesson na ikita mo that we have drawn from this parable, no? It is always important to stay humble, no? Bala mo po mong pasyente mo ating kangapan na sa kita tao. Tapos manyad kang sorry, syempre. Dapat time making puso mo, time making kay mo na may ba talaga kaya kang sarili mo banta. Itang sorry nga ito, tanggapan at akit niya talagang sincere ka magpa-sorry. Yes. Ako Makantaya mo mo naman ito. tamong, anapin na, that's true po, itong mga di kaya nga binungkit mo kaging kabamanlob. Mo sa banong uling ikaw matas kapegaralan. Maragul ka at kaya mo achievements makanyang keng kaya at keng isip mo ikamo ing biyasa, then ing abe mo papaltang mas mayupaya ka karela. Anapin, ing metong sumbagal karang kaya katamong kay panalangin, itaping kiyatasan. Sumbagal ito ya. Yung maragula kay sumbagal. Di ba po mong pangaliwang tao sa Biendo, karing miyangat mong, mo kami kakalingwan po tang sikat na ko, puwatin na kaking biye. Di ba po, lagi na po sa Biendo, kanaming naging successful king biye po, di ba? Kaya ka makalingwan. Kaya ka makalingwan. Pero kaya ka naman pante-pante tama po king lawin ng Diyos. Kaya ati tama po ka with hardworking biye. Tama, pante tama po. Maging humble tama po king katama sa sarili. Yeah. So aliway tang pangalantaran tayo, yung kikatang sarili, no ing apong ginuyang sukat kilalanan at kikatamong puryan. So makipag-ugnayan tamo, king Diyos, king mip ng lugod at kapakumbaban. Okay? So although marakata pa buring pisabihan at buring i-share, pero lupang kulang tayo na king oras. So mag-break tamo pa mo at palabas ng tala pa mo, din kikatamong mapilan na paganaka, apoing patalastas, at kantang My Heart Thanksgiving by Kimi Geswita. ibalik ya pa po ing usapang Biblia, bangkan tabasan la po din kaya kayong comments, din kaya kayo pong greetings ne po. Kakaluguran, ing radyo ning Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod nararamang tatanggapan ring kasaupan, aboriyong ipayabot. Deti maragul lang asaw king pamanyon duning kaya katamong misyon, ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo, kapamilatan ning radyo. Kambe ning kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye milaki kayong ngeni, ring paralan, ban miras na king radyo, ring kaya kayong kasaupan. King GCash, account number 0905-319-4871, ang maki-account name, Joseph Mary Bakay. King BPI, account number 8810012049, ang maki-account name, RCASF 91.9 Bright FM. King BDO, account number 006298017632, ang maki-account name, the Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at Ginoo, ablasana kayo sana, hingke kayong ganaka. As I sing my heart's thanksgiving, and my eyes look heavenward, how the stars you flung like jewels bid your welcome
I'm in awe. Yet I ask, what am I that you should love me and hold me as your dearest love of all? You crown me with honor and glory, and you set all things under my feet. You have made me a little less than angels, even if I fly often away. As I sing my heart's thanksgiving, and my eyes look heavenward, how the stars you've flown like jewels bid your welcome, shine your light, as I marvel at your moonrise. I'm in awe, yet I ask, what am I that you should love me and hold me as your dearest love? We're back po at sukay pa mo rin po king katamong programang Usapang Biblia. Ngini po basan tala po din kayong comments at mensahe. At po kang Tita Lota Garcia, hello Father Jess, Brother Boyet, Brother Aris, and Brother Jeremiah. Hello, Hello Chilot. po. Wishing you all a happy Thursday. May you all be blessed today and always. You too. Thank you. Pong salamat. Iba't po ang Sister Alma Luge Serrano. Mhm. Good afternoon po kay kayungan. Good afternoon Ba't po kang Renato David? Maya pagat panapon Ay, po. Sir Nato. Vice Coordinator. Vice Coordinator ni Malawon. Kairan PPC. Ba't po kang Good afternoon Teresita po. Yuseco? Good afternoon po kay kayungan. God bless po. Thank you po. Ba't po kang Tita God bless Adela of Aan? Maya pagat panapon po among Jess, Brother Boyet, Brother Aris, and Brother Thank you po, Jeremiah. ma'am. Madel. May Ba't po pagpanapon kang Tita Elisa Morales? Mhm. Maya pagat panapon Ma'am Eli. po kay kayungan. Mhm. Mimingat po lagi lalo na po ngining panahon na sobrang lisangan Ayo po. po. God bless Magdala ko po. pong pamepe ang Mimingat minum ka rin danum. po. Oo, ganun parati. Ba't po kang Kiao Elaine? Ate Elaine. Totally agree po Yes. among Jess. Okay. Salamat po. Thank you. Nagpadalaya po i-Brother Eugene Felgiti 174 stars. Takal po. Yes. Salamat. 174 stars. Thank you. Thank you po. Thank you po. Batuin. Pinipalata rin bituin. Salamat po. Paulan ko pong stars. And then po, sabi ni, tagal na pong Kiao Elaine. Well said, Brother Boye. Yes, Yes. See you on May 4. May Pinalangin 4. niyo po yan. Malambat sa po mag-stay in chapel na din. Ate Elaine, kaya nga pa. Yeah, malambat sa mag-stay na din in chapel, may nalangin. Minalangin niya. Minalangin Minalangin ako. team. Mga nita, dugpa yung banal na spirito. And she said po, be humble and down to earth, even after your greatest achievement. Mhm. Wait lang po. Iba't po kang Tita Rebecca Rosilio. Good afternoon po. Good afternoon Iba't po po. kang Tita Bernardita Tamayo Laksaman na watching with you. Thank you Iba't po po. kang afternoon po. Cesar Kiambao David is watching. Mhm. Iba't po kang Among Talk. Amen daw po mo. Among Talk. Tapos po, sana Krusada. po magpari laring abeyo. Cardinal Cardinal Deperneto mo. Cardinal yung malambat na yung cardinal. Ba't po ka... Self-declared. Ba't po kang Rebecca Rosilio watching from San Antonio de Padua Parish, Lubao. Good Hello po. afternoon po. Ba't po kang Brother Ryan Sawal? Good afternoon Yeah, po. brother. Hello po. Piaka Bunsumi. Your faithful brother. Yes. Ba't po kang Rupa Smith? Ay, happy viewing po kang Rupa Smith. Kalil Ren G. Sagun, Jefferson Centeno, Gigi Lopez Kaugurian, Rod Ablasa, Mhm. Onin Nadvlog, Tanaka Ann, Flory Lee, Anita Atutubo, kang Among Talk po, happy viewing po ulit. Iba't po kang Happy viewing po. Annabel Sitagorda, Rene Romero, Lydia Santos, Jen Regonios, Charis Eclipse, Jose Pagyo, Sheila Vital, Santos Luisito, Alog Eve, Connie Romero, Peña Rolando Cordero, Agosto Yabot Sabado, Akor New Teodora Batak Sawal, Mako po.
Hello po. Mother ko. Senior Tabangay, Tolentino Kelvin, Julius Rasonabre, Kelvin. Crystal Roles po, Crystal Relos Fiesta po, ng Kelvin. Aida David Mendoza, Leslie Pacho, Sherwin Di Maandal, Titus Neri, Elisa Morales, Ella Francisco, Emeldin Limin, Bonavi Cliente, Ryan Sawal, Anthony Dolores, Lenlen Nizi Timpug, Jopet Sibug Simbul, Cedric Pamintuan. Mag-chat siya po yamong tok eh. Yes. Ay, Panagkati ako. po yung basic ecclesial community. Simbata mo po ba balo in kabaldugan ng basic ecclesial community. Starting today po mong 5 Starting today. p.m. Okay. Thanks Father Jess po. Invite mila po rin parishioners ko Father. Ay, ito po, tumagon tamo, Sige. kitang paano Tapos kitang po, misa. Ay, misa yatok. Yes, Simba Mong. Simba. Sa Simba. Uban baling kabaldugan ni basic. And then po, Father, just always watch in Crusada po. Promote tayo po. Of in course. 75 years. Crusada. Full of grace. May kain na may picture na ka din, Mong. Wow. Number 1 fan na ako naman ng Crusada. Sada. Yes, Mong. December 11, 2023. Yes. Yes po. Every Tuesday po, King Every Radio, Tuesday. 7:30 p.m. po. Okay na po, Mong. Okay. So, syempre, ang usual kay tamo, tatay niya po ingrid, batiyan ni kay Jeremiah. Opo, tigo po ang i-greet. Patagal po nek kang Harson Manarang, Kathleen, Lorna Nukup, Brian Estacio, Rain Canlas, this is from San Simon. Ang po Lalaine Canlas, mother ne pong Rain Canlas. Ryan Joseph of San Simon Murin. Rhea Punsalan Morales from Bacolor. Kat De Leon from Madabdab Resettlement. Pinky Dison, this is from Canada. So, Hello po. Makaramdam niya po kaya katamo kanyan. Bali, ipotang kay king Facebook. Ikay niya po kanyan eh. Pakiramdaman Replay. nakatamal, binakatam replay. Yes. Robert Tabal from Angeles. Leonida Serrano, this is from San Guillermo, Madabdab. King School. And Charlene Dominic Say, Ma'am Shay. Kaya beke po yan. And of course, si Mako po, Chodora Sawal. And Pekabunso ko pong kapatid, Ryan Sawal. And of course, puli ko lang may greet di Kong Deo, Poyaching Esther, Pagku. Yes, Jess Mercado, Kong Jess, thank you so much. Ating pahabol. Salamat kitang gift. Ne? And Ching Marisa Gosum, di Manglo, Carion, King Bulaon Resettlement, nino pa, Mang Pits, ne? Mangagang, ne? So, ren po. Tagal kayo mo po Tita Rose Punsalan, Maya Pagat Panapon po, kay kayo nga mimingat ko po sobra kapali. God bless Mimingat po. po. Ba't So, po ang Tita Gloria Torres is watching po. And viewing po ka Rimao, King Makabebe po. Hello po. Saka Engineer Angel Ramos po. Of course, din ka na akong parishioners, King Saint Catherine of Alexandria Saint Catherine. Parish, Porac, Pampanga. Hello po. Hello po. Happy viewing and Happy watching. Ako naman po, dinang ko lang may oras din abi ako po kay PPC and PFC kay Good Shepherd Paris. Kang among may mo naman po. Among may. At din, siyempre, din abi ako mo, din Team Borobo. Team Robo. And Ate Elaine, how are you, Yeah. Ate Elaine? shout out din kay Ma'am Araceli Francisco. Ay. Flight niya mamaya na pabalik ng Cebu. Okay, ingat po. Safe travel po. Safe travel. Okay, so Ariantane, kapamilatan na Yes. ning kakatamong pangwakas sa panalangin. Kilagyo ng ipam, puwaning anak, ang puwaning Espiritu Santo. Amen. O Diyos ming malugod, pasibayo, peparamdam yu kay kami, ingke kayong presensya, kapamilatan ning kay kayong banalayamano, lubos kayong pasalamat, kingalang sawa yung pamanantabe, at pamamiyasikanan at inspirasyon, ban, manatili kaming matatag, king kay kaming biye, lalong-lalo na, king kay kaming biye kasalpantayanan. Ika ginoing sibol ning sablang kalam, ikayo ing magdalang kapanayan at kapayapan. Palagi ako sanang bubuklat din kay kaming puso ban mabiyasang makiramdam at palaging makasadyang tanggap king kay kayong amano. Pakapsan nyo kami king kay kayong banal na salita at gawan nyo kay pong instrumento ban ipasyag at apalaganap ing kay kayong lugod at maya pabalita. Mayakit sanang tutuking kay kaming pangataw at pamidapat-dapat imbungan iting kay kaming tapat a pamakiramdam keka iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Kilagyo ning ipa, ang puning anak, ang puning Espiritu Santo. Amen. So magpaalam tana.
Dakal pong salamat. Ito din po ngayon may karamdam at inyo pong replaying 7:30 PM Kening Raj. Opo, dakal po salamat karing may kirandam, may kiyabe kaya katamo. Menal Beking Facebook page na po. At saka mimingat po parati dahil yung panahon po ngayon ni mapali. Dakal pong salamat king oras sa bingayo po kaya kami. Mimingat tamo po. Okay, so milabas na naman po yung meto nga oras sa makabaldugan na kwentuhan. Dakal po salamat king kaya kayong pamanantabi. Kaya kami mikit-ikitan pasibayo po kayong tutuking episode. Gini po iyamong Jess Layo king lagyo na po ning Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate. Mamon na po at pasalamat. Hanggang po king tutuki. Gini po ing programang Usapang Biblia. God Bye bless po. you. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And I will not forget your love for me and death. My heart forever is wandering. Jesus, be my guide, hold me to your side, and I will love you to the Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path, and a light unto my path. You're the light unto my path. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama, isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9